Mayambu tolabana na ehana taram oksari nase enang ngadaba topic asidi Aroiba Matamda Ishworna Magi missing bu Tharang tong ngai gi damak Maichou prophet ama Tharakadra haiba sigi maramdani koina nei nagadobse mamang de nei nakiba marks of a true prophet aduga seven physical signs of prophet adugi maramda nei nagare adugi makhasa tharakani sinawsing aduga aina ngangba matamda yam soiba yawe adugi damang mayam ngakpiu adugu aige soiba duda yengbiganu asumba do sum taragadi asoiba dusu sida soi habduna koina soina khambiraman aduga anaibisu ngakpiu ahamada koi ishodam tasangasi sakada lebe paisho asi nenagada ul topic Ishworna na ani shuba lena tungi mamanga nahaki mission bu Tharang tong ngai gi dama Maichou Tharakadra haiba asigi maramda ekoina nei nagadori pa naki waisini nahana Bible da takhibi ba adugi mathoina nei nagadori ni masida nahana bor pinaphiu aina ngamba khudimo na ke aningbo hendiu na ke aningba na taba am tangan biganu ishagi aningbo su amata tangan biganu ipaisho asuna nahana hawpuding bo hawpuding tare besin auction da ki ba mo ko ithamoi thongodo hang doktuna asumba se kangan biu Prabhu Jisu ni pamjai amen koi an Texas di Ephesians chapter 4 dagi spiritual gift have the maramda ikha pazarake yengminase for ye saben duga 13 14 ais pase paminase but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Ishori Thojan adugi matung ina Christagi kudongi Thojangi mapan ishori kitai Christagi kudon haido kumipung kudimata measure sang amamanda mimigi mamagi tazaba adugi matung ina bibire hai tarahum de jong jengsin forgi 11 da yengse 11 and he gave some apostles manapa concept karapi magi kudone ishogi Christian equate piba thawagi kudon bini and some prophets mana Maichou kharazu pibi some evangelists shogi opausan do komi kharazu and some pastors and teacher oza dugo pastor sing adugo pibi kaigida mo pibi buno ha the verse 12 tahare for the perfecting of the saints Mahaki mission Christian loiba mission dharma semba mission ase makoi se mapung phabu oingai gi damak for the work of ministry shogi thabak suni ngai gi damak for the edifying of the body of Christ Christa gi hakchang oiba haibadi mahaki sir asibu saukhat ngai gi damak thawai romda saukhat ngai gi damak ni hai mase masigi damak shona ikhoida Maichou pibi ni aduga oja sing tuan tomba sing ase pibi hai taramadida that we henceforth be no more children. Oh, sorry, 12, 13. 12 paraga 13 kanthome 13. Till all kaino have matamda till we all come in the unity of the faith. Hoi thaja bai da unity oina leiningai gida amata oina samana ba thaja bado Christian khudimakta samana ba thaja bado leiningai gida ma ishona pibi Haribo Ozasing, Haribo Kudon Sing, Maichou Sing, Bakontapa Sing Chen. Of the knowledge of the Son of God, Ishogi Masano Pagi Gianato, Shogi Masano Pabu, Hazana Khan Yagidama, unto a perfect man, Haba Miyama whenever, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Christa the Labor, Paba, Ishogi, Lamsato, Aduda, Adugi Sang, Aduda, a Kojam, Paba Mi, when Nagitama, Ishona Pibi. Ishona Magi searching the Quatimoroiba Palm, Zikano, Ishogalam set manava, say, Palm. By Ishogalam set manava, Christagalam set manava, Market Dharma Sembers at Labor Palm, but look at the Madu Panganagitama, Ishona, Maichou Kara, Pakonza Pakara, Oza, Evangelist, Hide, the Ishona, the Bibini, Hide the period. Aduna, Aroiba Matam the Zoo, a coin of young bear, Prabhu Jisu Christina Lacting in Matamda, Market the Maichou Pibi, Pibi, drive say. When Madu Nagadaming, see Adugamu,
2 Corinthians 1 Corinthians 12 ki 12 the father ke 7 to 11 adu 20 7 da mu father ke spiritual gift mu khawai 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with them. Kudima asibu saukhat haningai gi dama ishogi thawai asengba phongdok piba se aikhoi da pibi khre. Mipung khudimukta ishogi thawai asengba se pibi utpi khre. Haidi kari gi dama aikhoi bu khoi ga kana na ba haidi khoi gi arang khobang gi dama khoi da kana ba phongai gi dama. To another kanagumba mi amadana for 2 1 is given by the Spirit the word of wisdom. Kanagumba mi amadana is loksingi wahi adu pibi. To another the word of knowledge by the same Spirit haidabat samana ba thawai asna thawai aseng basna kari pibi mon khara amadana gyan khang ngai sakti adu pibi. Verse 9 da to another faith by the same Spirit amadana haidabat thawai asna thazaba pibi. To another the gifts of healing by the same Spirit anaba phanba ngambagi khudol to this pibi. To another the working of miracles anga papangthon ngai sakti. To another prophecy atopatana tungda lakadaba si lakani haina haidok pibato adu pibi. To another discerning of the Spirit haide thawai gi put pleki weba maram singa se khang ngai gi dama. To another diverse kinds of tongues kanaguma mi khra dana lon tungaba makhan gi lon singse ngang bangam bagi sak kudo. To another the interpretation of the tongues aduga mi gi lon sing ado athan do phongam bagi kudo adu atopa the pibi ham. But all this work that one and the same Spirit dividing to every man severally as well. Adu haide se mi ama khatang nai bi thawai aseng basina koi mi pung khudem ta tungana haide giftsing se loina pibi bani habsin masina senge masida aduga 28 mu pajar ke 28 nimna se God has set some in the church. Ishworna church ta mi khara thame first apostle ahambada ishogi pa khonchapa sing, secondary prophets ani subda Maichou sing, third teachers om subda oja sing. After the miracles adugi matungda angapa pangthokpaje then gifts of healing anaba phanba helps mateng pamba government sashan tawba diversity of tongues tongan makhan gi lon singangba habise pibi han ahambadam apostle sing adugi matanga Maichou sing asmai tawna oja sing habise angapa pangthokpa degi tonga makhan gi lon ngangba asigi makhudon sing se ekoi mipung khrimta tongana thawai asembana lo nge pibi masi thawai assembly give haida khoi khangneba. Fruit haiduna khara tonga fruit at Galatians 5:20 to 23 aduna lamsat ni masina give masi give lai ba je khoi da lamsat lai ba na duga khara tonga le haida give sina khoi ishogi mission ase loina sakhan min ngai ne gi hoi prophecy khangba ching pa nai khoina koi mission ase khangaga oh si tawuni ha Christ gi maramda Prabhu Jisu Christ lakni manda si thokne ha asina chimjing khangaga ekoi knowledge aduna ekoi ishora haibi ngai gi thamakne puna makse na ba phanba osu anga ko pangthok oirabsu takpi tambiba oirabsu adigi sasan tawbo oirabsu kamai tongna mission loina gani habse masi ishona bibiba khudoni habse koi amul jongse prophet habse kai no kanda prophet habsina koi church ki mitne church amna achumba khangba mangomda sangsin habse kanai mapana oikini haba matana lamjing bi baje kanai mapana oikini Maichou sing oikini ko yengse first Samuel gi 99 da Israel macha singna makoina kadi gumba ma khangak taba matam da makoina kadi tawi habdu yengse verse 9 da 99 first Samuel 99. Before time in Israel when a man went to inquire of the Lord mi amana ishoda hangba matamda does his spec man asum nangang biki come, let us go to the seer. I share at the Maichou. Maichou what do the question say? For he that is now called a prophet. Hojing Maichou Nahana Kobudo was before time called a seer. Seer had the Adum Bahana Maichou. Hojing Maichou Kobude Hana seer. Ni Singu Yen Biba, Adugum Makoi the Mok, Pau Biba,
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯦ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯞ 29ꯒꯤ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ 29ꯒꯤ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ Where there is no vision ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ vision ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ the people perish ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ vision ꯑꯗꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ guideline ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ visionꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ but he that keepeth the law happy is he ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯗ ꯉꯥꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ vision ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ vision ꯎꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ vision ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ vision ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ vision ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ vision ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ any crisis mamangda thokhiba crisis khudimakta ishornako maichou amamamna loina luchingi haibase aikoina khangi adu akoina yengminasi ahamda hosea da pase hosea 12 ki 10 hosea 12 ki 10 sorry hosea 12 ki 10 da ipajra ke 10 ga 13 da pajra I have also spoken by the prophets aina hujikti maichoksing adugi mapana ngange I have multiplied vision makoi de vision amna tibire use similitude by ministry of the prophet aduga manaba maichoksing gi magi ministry mai na tawba thabak adugi mapana adugumba manaba kya tibire habni snausa masida talibse karino hakanda haba matamda ifadamna pap tawdringe matamdi Ishorga ipa ishorga Prabhu Jisu Christ ka moise direct when wari sana halame mai ko ndana hek pap to ki matung deidi ipa ishorna mi karam ta ka communicate tawdre communication akhoi paw phongna bi am ta ngai ba medium thi Jisu Christ oire adugi matung da Israel masa singju matam khara mokhoina Egypt gi puthorok matam da ishorna mokhoi gi matak ta direct tawna khoina wangangam bani adu matam da Maichouksing adu sinarga mokhoida wangangame adugi matungdagidi mokhoina ni thau aduda hapiu habidagi adu maina ngangdo adu anum pang thokidre adugi matam gi darkala ibdigi matin show mission backslide no rum matam apostasy da lekha thaba matam madudagi kaningai gidama mahana maichouksing thabire e verse 13 da yengse and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt maichou amagi mapana Egypt agi magi mission ado puthore and by a prophet was he preserved maichou magi mapana ishorgi khandokeba Israel habse masibu ngak senduna thambirami have masigi verse asidagi tae madudi akhoi khange Christ sama thopa khudingda ishorna maichou sing thare hai Bible lagi jengche hoji hai gibdung matuina Israel masasana sain samari somna Egypt laiba matamda makoi bu kaningai gidama ishorna maichou ma khangatki haiba maichou adudi kanano Moses ki wari akoina loina khang yengji mamani yengma matamda akoina ising isau ki laktingi mamangda shona inok haiba jisu mana mokoi matamda da yam phatte mi sing ado ishogi achumba lambi ching ngai gidama mahak thabirake asmai toduna mi je thoralang duga wari choba crisis ising isau na pithi pitumna mangan gadaba asigi mamangda warning pin ngai gidama ishona Maichou na wa utharaki sai chama kunsuna mana asmai toduna thorang togi Asimale, aduga mathangda Moses na so magi kainen na haiba mafam da mokoi ki dama ishona promise tawkiba lam da puningai ki dama mahana mokoi bu chingbi mokoi gi any thodo wa thaw kari kra laiba khudinga awana pa ising laiba khudinga Moses ki ishona si taw na Moses ta ngambi de aduga mokoi sing ado singbirami hai aduga ningthau pama matamda mu koina khara samjal je ningthau pama matamda ahab ki matamda magi nupi Jezreel koina Jezreel asiga loinana Israel masasing loina mug lai muti khurumdana ba lai base loina khurumdana apostasy pura lekha taba dharma gi lekha taba lapu matamda magi missing asibu kan biningai gi dama ishona Elijah thabiraki aduga sei om makai nong ta du da ikang thokna tawki conferencing da sain tawki shona ahing bai shona habdu urki asmai tawdana Israel masasing asibu adugumba asumba lambi aduda
Zinki. Aduga amuk wading Aroiba. Prabhu Jisu Krishna Anishuba Laktrigi Mamanga Ishworna Kana Tabire Habum John the Baptist Cover Maichou Maham Tabire Masigi Maram the Queen Yangse John the Baptist say Amuk Tabire Mark the Queen Salasi Maki Wanda Sumna to the Ipazake. As it is written in the prophets, prophet di Maichou Sing the Ikibalizing the Ikibana. Behold, I send my messenger before thy face. Nakoigi mamangda aigi pau pubami messenger do Tharakani which shall prepare thy way before thee. Masinan nakoigi lambido hana thorang nangani. Aduga verse that the voices of one crying in the wilderness. Lamangda ngo loudbug konjena se konjena tau. Prepare ye the way of the Lord. Show ye the lambi thorang to. Make pass his track, Marky Lambi, man, study Lambido, Chumalu, Haven. Queen Sakata Lambido, Chumalu, Haven. Verse 4 the strap. John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sin. Papi the Momana Punu, Wigim Maramda, man of Option Domin. There went out unto him all the land of Judea, Salami, they of the Jerusalem. Were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. Makoigi Papsing Ado, Haido Zerga Jordan, River Salami. Aduna, Prabhu Jisu Krishna, poked him among the Maki mission. Mana time pan poked him among the mission Ado. Prabhu Jisu Krishna Bullokshan Negi Tamo, Taurang to Zikana, Mahim John the Ishworna John the Baptist Hari. Tare Dugaman Taurang to Yamu. Mana Toronto, John 1:29. Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. And Mana Mishimado, Shogi on Musa, Christa Duda, point out to the man, Tapidam. Ado John the Baptist comes away, have seen when Luke Sabian that we say Luke Sabiangi 28. For I say unto you, and in a Koidari Jesus na having among those that are born of women. There is not a greater prophet than the John the Baptist. Baptized of people John the Gehenna Maichou Matalate Masida Hari Snaps. Masina Tapati Karino Kana, when a Moses have a Moses Kimaram the Zook, when a show Masana, Moses, I'm talking about Shiba, Mike Onzen and go very shallow, Maichou. Adubu, Moses Tagi, Jesus Masamnai, no Pina Popa. Mission Adugi Marta, my choking Adugi Marta, John the Baptist, the Hen Sound, Canas later. Moses John the Baptist, Canan Sound, John the Baptist Nasa. Karigidama Hybermatam Museum, Mandi, John the Baptist, Toronto, Prabhu Jisu Krishna, Lenga, Adugi Mataniman, Toronto, Aduga Magi, Mission, that's comedy. Mana Hyber Magi, Mana, Piribo, Paul, the Mimon, Direct Heaven. Direct Hybigidama Magi Mopunsi, sacrifice of the Hybigidama. Magi Mapunsi, my Mangaki Kibin. Herod Kimanapa. Na Smito Mana Philipki, Herona, Philipki, Magi Manapa, Philipki, Nupi Herodiato, Lobik the Mujon, the Baptist Namasi, Pate Masi, Adulterini, Pami, Nupali, Nupilobi, the Hybridama, Mabu Pazale. Aduga, Magi Nupi, Bardeta, Masanupin dance to Bomatan the Kari, New Hagamatanda, Magi Mako Puhana, Mako the Pitoki. A systematic sacrifice away. Adomata quietly talk my own head. Mana lady umbo idombanate. She knows a Magi ministry, Matam Yam Tail, say a new Hungagini, Moses na Ishworna mission Lamjing with 40 years. Lamjing with 40 years in the wilderness to Lamjing and a guy told them living. A systematic burden the hele Adubu, John the Baptist na saw a happy art day. Ishworna Lakutin Sunae, Aduga Ishwogi the Muchumana Hina, Frank the way, I've said. Masibigi Equina, my accent, cunning snoushing. I do not more queen yang see. How's Equina? Pretibia said a quite gimmer way of Jehosi. Carino have a matam, the Prabhuji soon sacre, Sacrava Matunga. Maki an issue of a lack was a sukimating nakre. Matthew 24, the Yambo Matanda, Luke 21, the Yambo Matana, Bible Gi Daniel, and the Revelation I got professing a singer the Yamboda, Daniel chapter 2, 7, Daniel chapter 11. Duga 8, Revelation 13, 14, Revelation 17, Asina Simbasing Ase,
asida yengba matamda pithibida tholiba signs in Revelation 13 daga haiba mayam asi yengba matamda ikoina khange Prabhu Jesu Christ na lakpase asuki matik na e habse aduga Prabhu Jesu na lakpase kyam na e asigi mai na lakpagi matamje kyam na sathibu oigadage habse ai text apa khatang pajarke Daniel 12 ki 1 do ai pajarke kyam sathibno haiba matam Matthew 24 da jo asunda pale And at that time shall Michael stand up, the great prince will stand up for the children of thy people. Nangi missing the Malariba, Michael Adolekani. Michael Japan Kanano have a message Jesus Christ. Mase Adumta. I mean Bible texting Yamlay Aduboy Pazaro again. There shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. I don't matam to the Gakoyi, Matamasi power, Roiba Matam, Prabhu Jesu Christ and lacking among the city Matamasi powder, Mamang them talking about time of trouble. Now our trouble on the talk near him. Shideda. Karama Mibu can beginning. Hayo, Shideda. At that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Shogi I think we like the Ishan Ikraba mission do, Adu Katangu, Adu. Khatam bukan hine asukki matik chaw ba crisis ne masi akoina 7 plagues ki matam Revelation 16 15 16 da akoina yemba matam du jo hakni asukki matik trouble laiba yana khudong thiba matam du thokani habini Revelation chapter 7 da jo asumna habini awa trouble amal lakni habje masi da jo hai aduna haiba matam se asukki matik Prabhu Jesu Krishna lakting ni mamangda mana lakting ni mamangda pithibida oigedaba Magi crisis the final event se final crisis se automatic job ai masigi maram so ai no mangang jarake aduga ina hana sungang khem aduna Revelation 13 gi maranda first bit of Revelation haibadu gi part 1 2 sina singba second bit of Revelation mark of the beast image of the beast haiba aduna singba gi maramda ina yam mangang jakare adasu khara yaw khrab ni sinawsa masigi maramda ai no mangang jakare automatic jobikoina thengnagadra ka se Haiba Sigidamo Karigamo Ishworna Magi missing a super Torang Lang, I come out of Masi Torang Lang again. Hiding I get them Ishworna Karigamo Maichou Tabiro with the Nosi. Quena Proposition Latin on the Tare, Moses came at the Tare, also of a crisis, Tokimo Matam Melaja Matam the Oin Tare, a do Taradi Karigamo Tabiro with the Gessin, at the professor Amlay Pandran. So I don't have it. When a young revelation trip them, shall I say? Then Loshalakwa Nimatang of Shale. Masida Muchalase. 17 Hi. And the dragon was wrought with the woman. Nupi adu the singai aduna saromi. Sida palibu Revelation 12 the Yoriban Nupi Asikanana can show a sign but remnant search ni hai. Masi hai Nupi adu saromi went to make war with the remnant of her ship. Hai the search Asigi Kadoba Magi Lemhopa Magi Dara Atugi Lemhopa heaven. Remnant search some legin hamni. Remnant search high remnant which keep the commandment of God. High remnant search gulamadi show yatung and have the testimony of Jesus Christ. Prabhu Jesu Christagi Saki ado laigne sir sama laigni masina Prabhu Jesu Christagi maram the witness Saki piba aduga show yatung tara moroine especially the Sabbath commandment asibungapa Aroiba search mayam adudagi lemoba search ama laigni hai. Hi, now, sir. I'm going to say, hi, but testimony of Jesus Christ, Karino, hi, them. Bible explain the way. Revelation 19, I pass it, okay? And I fell at his feet to worship him, and Sagadu, John the beloved, Mana, Nondaraga, my Makonda to Zaraga, Kurumi. And he said unto me, see, thou do it not. Adumna nang ibu kurangunu. I am thy fellow servant. I dinanga winaba marubni minaini of the brethren that have the testimony of Jesus. Jesus Christ is saki piba. Adugumba saki laiba sagatu amani ibu kurangunu hami. Aduga sidayako worship God show kuramu. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ishogi saki habiti keno spirit prophecy. Ngo thawai yu eba prophecy labor, spirit prophecy, I did the Silak Nana, Ishogi Tawaina Bibiba, Adugma Kudondo,
ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯆꯧꯗ ꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯔꯆ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯔꯦꯝꯅꯥꯟ ꯆꯔꯆ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯗꯥꯔꯛ ꯑꯦꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯆꯔꯆ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯔꯆ ꯔꯦꯝꯅꯥꯟ ꯆꯔꯆꯁꯤꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯝꯊꯥꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯥꯖꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯩꯕ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯔꯆ ꯑꯃ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯔꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯦ ꯏꯁꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜ 20:20ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯒꯤ 20ꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ Believe in the Lord your God नखोगी ईश्वर थाजो so shall ye be established नखोजे सेंगतकनी फाउंडेड नखोजे चापजुंग नखोजे जुम साबुंग नको नखोय establish तरुग नखोय लेगनी है ईश्वर थाजरगदी है Believe his prophet मागी माइचोक्सिंग अदुजो सादो so shall ye prosper second chronicle 20:20 अदुना अखोयना ईश्वरना पिबिख्रबो माइचोक्सिंग असे थाजो कोई थवाइदे सौखटके हाइतारे अदुना अरोइबा ईश्वरना थारइबा माइचौ असे कनानो हाइबदो अखोयना मथंगदा थिदोक्सि हाइबो माइचौ असिदा अखोयना थाजरगा अदुगा बाइबलदा थाजरगा अखोयना थवाइदा सौखलगा प्रभु यीशु ख्रिस्टना निसुबा लापो अदुगिदम फुल द रेडी लेरगा अखोयना माकिनि थोलेबा सत्पा दु ओइनि सिनाउसा हाइबो माइचौ दु कनानो हाइबदो यंसि हाइबो माइचौ तिना अखोयजे बाइबल पानिगिदम प्रभु यीशु ख्रिस्टदा मकाम मतम खुदिंग पोंदुना लेनिंगाइगिदम हाइ अदुगुम्बा माइचौ अदो कनाम हाइबदो अखोयना मथंदा यंगमिनसे सिनाउसा ngasi दिसदा लोइसलसे ताबीबो नखोयदा मयाम बोपी बोइसनु हाइबो अचुम्बजे नखोयना मियामबजु शेयर तौबी सिनाउसिन अदुगा नखोयना एनी आइगी कमेंट नखोयना हाइरक्पा याय नखोयना एनी क्वेश्चन लैरबा अदुगा नखोयना नांगन बाइबल की एनी टॉपिक अमा लैरबा एंगोंदा हाइबिरो अदुगुम्बदो अइना सामोन याम थागखरबनि सामोन फु हेलमनी अइना ngang सामोन सिंग असि नतबा अतोपन होइना ngangaनिंबा सामोन लैबा तारगदि अइगी कमेंट अदुम हाइबिरो अइना मदु अदुम नखोयगिदम शेयर तौजरके अदुना ngasiगidi matang asida loisalaje tabiba memda bopi boisnu छोड़ा रोइबी की प्रार्थना थोकसे सगदा लेबे पाइशो याम थागसरे कोइना बाइबल खरा पापे ये कोइना खंगे अरोइबा मतमदा ना की रेमनान चर्चता स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी गी खुदो लेबा अदुगुम माइचो अमना थाबिरकनी हाइबा सिगिदमना थागसरे पा अदुगुम माइचो अदुदा कोइना थाजदुना पाना की माइचो द थाजदुना बाइबल द थाजदुना कोइना सपंगम बो हाइबि मसी सामोन अस ताक्रब खुदिन सुनाना बोर पिनाबियो अदुगो कोइना मथंगी टॉपिक ता हाइबा माइचो अदु कना लाइना कोइना फजना ना की रेवले ना की टेस्ट ऑफ 7 फिजिकल साइंस मपुं फाबा मार्क्स ऑफ ए ट्रू प्रॉफिट तारा पॉइंट तारा दुसु मपुं फाना सुना लेबा अदुगुम माइचो अदुगु मरंदा मथंगदा अमु तमजपंगम बाइबल ओहेंबियो ताक्रब सिना खुदिन द बोर पिनाबियो प्रभु यीशु नि खोन जारे